Ja još jednom želim da apelujem na sve, prije svega političke aktere, da zaista prestanu da politizuju pitanje popisa. Popis je statistička stvar. Ovdje želim također negdje da podržim izjavu koju je prije neki dan dao direktor Monstata, da je i poziv na bojkot popisa, poziv na jedno protivzakonito djelovanje i zaista smatram da bismo svi trebali da se okrenemo budućnosti, a da bismo negdje i tu budućnost u kontekstu mnogih politika, kako ekonomske, socijalne i mnogih drugih, mogli pametnije da planiramo. Naravno da su nam potrebni podaci i vjerujte da se previše govori o popisu i opet pozivam sve da zaista prihvatimo popis kao jedno zaista najvažnije statističko pitanje i da prosto onako se svi odgovorno ponašamo u odnosu na tu temu. Pa ja smatram i ono što sam više puta u javnosti rekao da smo mi dovoljno zrelo demokratsko društvo i da ne treba negdje podcjenjivati naše građane. Mislim da postoje apsolutno svi uslovi da se svaki građanin i građanka u Crnoj Gori slobodno izjasni onako kako se osjeća u odnosu i na nacionalni stav, u odnosu i na naravno vjeroispovijest, jezik kojim govori, tako da evo, pozivam opet još jednom sve političke aktere da zaista prestanu da politizuju ovo pitanje, a smatram da ako je ikada postojala sloboda govora i sloboda mišljenja u Crnoj Gori u prethodnih 20 godina, ona postoji i danas i mislim da u tom smislu postoje svi preduslovi da se svi građani i građanke u Crnoj Gori izjasne na predstojećem popisu koji je predviđen, opet ponavljam, zakonom, na način na koji oni smatraju da treba. Mislim da treba da prestanemo u Crnoj Gori da učimo jedni druge kako treba da se osjećamo. Neka se svako onako izjasni, onako kako misli da treba, onako kako se osjeća i smatram da bismo svi zajedno trebali u narednom periodu upravo da radimo na izgradnji društva koje bez obzira na lična osjećanja, da li nacionalna, da li vjerska, da li neka druga, nekog pojedinca, da ne smijemo naravno odnosno da treba da izgradimo društvo gdje su ljudi u potpunosti jednaki i ravnopravni bez obzira na njihove lične osjećaje u odnosu na različita pitanja. I to je upravo ona Crna Gora za koju se i ja politički borim.